Kikinkunawan paqtami kanchik. Iluman uyachikantata uyapaychik. Mashigukuna kutinlla imanalla kapankichik nishpa napashpami kay chigupi kallarispa ñakatinajupanchik ñukanchik mashigukuna ashtawankarin ña hampi wasimantapas chayamushpa kumbashpa katinajupan nachu chillay chishi miércoles nipanchik nachu kay mishushimipika chaypika ña hampi hawa rimarishpa katikripanchik shinaka mashigu ali shamushka kapay yupaychani kumbashpa katinajushkamanta shinaka ña kutin kay chigupika ima uta rimak rinchik nishpapas riksichishpa ña katipashun. Mingachiway nishpa shamupani mashi Humbertito ali chishiguta charipayshi tukuy yawkunallata shinallata Señor Jesús pashutigupi kunan kay chishigupi maypilla uyaq ayllukunaman shinallata ñukanchikpani kinra llaqtapi saluduta kachapani en primer lugar shinallata kachapani Quitumanbash Calderón ladokunapi hawa Carcelén ladopi ñuka familiakunaman tukuy yawkunaman maypi radiota uyawkunaman shinallata comunidad ukukunapi shinallata Oksha San Pablo shina kachapani saludashpa nachu tukuy yawkunamanllata ali chishiguta charipaychik kikinkunata cada uno kunata Tayta Dios bendiciapachun kutakachi imantaq Quiroga tukuy maypi uyakunata nachu y shina kashkamanta ñukakunan kay chishigupika ñukanchik kay sobre wawa mama partigumanta parlakapamunapani porque llashaqlla shina pacientekuna nanachishpa llakilla kashkamanta chaygumantami parlagripani nachu shina kapan mashi Humberto. Sumak pacha shinaka mashigukuna kaypika ña sumak mutsuriska rimayukunata charipanchik nachu wakinpika nipanchik kaykunata hampirishpa kashpaymanka na llaki apaymanchu karkani mana kashpaka watarishkayma kashpa o imakuta rurashka kashpaka ña kutin chayka ali tukuyman uchallayman karkani nishpapas nipanchik nachu chay hawaman rimarishpa ña katikripanchik imashallata kamarishpa imakunawanta kamarita ushapanchik chayta riksichishpa ña kutin katikripanchik shinaka tukuylla mashigukuna uyanaju rikunaju villachipanchik ari ña imakuta tapunkapak munashpapas ña 096 787 55 18 man ña kilkamukpika chaypipas ña kutichishpapas katita ushapashunmi nishpami convidapan shinaka katipashun riksichishpa maypish ñasta imasha uyakuna ñukanchika imashanijupani ñukamantaka maypi pachapas siempre nipani ulpi ñukanchika partera mamakuna hampik taytakuna shinallata kamachikta mamakunapas tukuykuna tiyan nachu tukuy llaqtapi pero paykuna punta mamakuna shinallata ñukanchik kay hampi ukunamantaka ashtawan yachashkanka punta mamakuna karin wawakutayman wacharikpika watachishpa alimento ukunata karashpa payukunaka charinkarka nachu kunan tiempopi mari ninanta ñukanchikpaka llakikunaman yaykunchik wakinpika na atinanchik ñukanchika jovenkukuna kashpa osea kuytsa tiyawkuna kashpapas tukuy ukuna shina maykupipish purishpaka kunanpika ñukanchik viksagu kaña uchillakumantallata ña ninan llaki shina débilgu piñanchik nachu golpepillata entonces chaymanta ñukanchikmantaka ninchik placenta previa nishka chay placentaka ñukanchitaka chay wawa mamaka mishushimipika previa nin ñukanchik runa shimikupika ñukanchik wawa mamaku mana aliguta chaykarinpash ñukanchik wawakuta ña wachashka hipakumanka kunanpika ñana watarinchik nachu hampikukunawan yurakukunawan manka wakin ñukanchik kay llaqta ayllukuna karikari llaqtakunapi maypipash wakinpika partera mamakunata na tinan na riksikuna ima tiyanchik chaymanta mari ñukamantaka mañayta shinani maypi partera mamakunata maskashpa ari imashaninchik ñukanchika conjuntamente con doctorkuna trabajanchik doctor occidental y medicina tradicional ñukanchikpa
alpapachapi fukushka, ñukanchikman sakishka, yaya Dios sakishka plantakunawan, ñukanchika hambishpa kawsanchika, ñukanchik wawa mamapi parlashpaka, kunanpika Cuitza Tiagukuna, chayra wakinga ña wawakuta ña charin shuguta, ishkaywayman charin, chaypimi shuk llakilla kan nachu, charipashkani shina pacientekuna shamushka kan, doctorkunapama rishka antes de hora wawakuka ña ungurin, o sea, wacharin antes de hora narapashi prematuro ninchi prematuro nin ñukanchipika kuti faltagutallata wachashka kan nachu chayka llullukunaka ña uchinawkunaka urman, pero siempre doctorkunaka ña rikushpaka ama kuyrinkichu, ama imatas rurankichu nikpika siempre doctorkunatapish kazuna kanchik nachu, wakinpika ñukanchillata mana entendinchik chaykaramish parterakuna nishkakunata, doctorkuna nishkakunatapash mana entendishpa chirikunaman hatarinchilla, maytapash imashapash puri kallarinchilla. Entonces chaypi mari ñukanchipaka ninan llakishamun imashpa wawa unkushkaka hatarishpa chiriman rishpaka ñukanchik wawa mamakupika chiri yaykun y na watarinchik, na watarishpaka hospitalkupi unkushkawkunaka, o sea ña hospitalpi wachashkawkunakari hospitalpika imata ran doctorawkuna ña cada paykunaka ña kutin ña especialidadkuna kaymanta ña tukuyta yachaymantaka unkushka shina wawakuta wachashkawkutaka kashna Vicsaupi rapishpa kashna hawakumanta ninanta urayman thangashpa ña yawartaka lluckchik gulpi kapin paykunaka shina ashta kaypi llapishpa chayka shina llapishpa kutaka wakinga kuti watachin, wakinga nin wataringapa munanchimi watachinachu kan manishpa tapukpika villachinchika, pero wakinga ña kutin kaypika shinallata wakinga kutin mana riksita charin imashpata watarina kanchik, imashpata ñukanchik wawa mamataka hambikukunawan shina plantakukunawan imapash kuno virawkunata churashpa ima watan nishpa mana riksita charin chayka kuti chay riksita na charishpaka paykunaka ña wawakuta wachanchik se acabó ña purinchik hatarinchik nishpa ninchik ña purin. Entonces chayka ñukanchik wawa mamakutaka na alimentanchik porque na watanchik y shinallata mikunatapash na cuidanchik wawa mamapa, sino wawa mamata alimentanqapaka namas kanchik ima hambita chari mikuna kanchik na interesta churanchik porque nananan chayralla shuklla wawayma apamushkawkunataka nima nananan, entonces chayka na atinaringa imashrakaktapash nachu kutin mishawkunapi karin na atinaymantallata paykunaka na interesta churan yapa yuyita na hapin wawa mamata watarin chaymanta paykunapaka kuti llakika shamun es ña hatunlla ña nishpalla ña shuk 38 años 40 años kunapika ña nin ñana aguantay ushanichu nin baño marinatapash ninandami haykami escaparinlla imashpash shina kay kashna ukukuta nanan kashna chay changaskiyukunatami nanan kashna washa cinturaskunatami nanan nishpa paykunaka ña kutin ña kunanpika bueno ña kunanpi ñukanchikpash ña kay Otavalo ukukupi hospitalkupika ña cada imakupash tiyawpika siempre ñukanchikmantaka rimarimunajupash kanchik sobre partera ñukanchik hiwawkunawan ñukanchik plantawkunawan hampina partikumantaka imapipash rimarimunajushpa bueno ashagu kunanpika ña cambiarishpa kuinta katijun hospital ukupipash nachu puntakunaka ashtawan murmurashpa ima tukuykanakari chika kunanpika kutin wakin doctorakunaka parterakunata maskashpa watachik rishima nishpa mandan yari chayka shinapika mishawkuna shamun ña 15 killawta unkushkami kani watanapa alirachu nikpika shamuylla nini chayka paykuna tapun imashpata watarina kanchik nishpa tapun porque na yachan paykunaka imashpa watarina kanchiktapish nachu chayka ñukanchikmanta cada parterawkuna yachanchik ima rawsa cada mamakunami yachanchik ñukanchik imashpami mamakuna kanchik porque ñukanchika mashtimi
ñukanchik wawa chay ukupi aychakupi nacerishpa reproducirishpa chaykupi viñashpa iskun killata ñukanchik wiksa ukukupi viñashpa rishkakuta ñukanchika mamakuta mari takarinajunchik wawa mamata yari chayka wawa mama nikpika partera mamakuna nishpa ña riman chayka partera mamakunaka shukunaka ña kutin shuk laya yurawkunawan wata wakinka kutin shina diferente cada parterawkuna yachanchik shinashpami ñukamantaka mañayta rurani ari cierto kan kayna nigullapi ñukapaka shuk shinallata shuk pacientikukunata charishkani nashukllachu kan kasi kay killapi charipashkani shuk pichapura paciente embarazadakuna shamushka kan chichukukuna. Entonces chay shamashpa mari nin no sé doctorkunaka ña antes de hora wawataka llukchishun niwan mari imashanata kanchik pero kay ukutami nanan kay ukuta nanashpaka ña asha pinta de sangre llukshimun shina pintakunawanmi kani nikpika primero ikuta rurachun kachani siempre ikuta ruragripaychik ikuta rurashpa shamuychik imakaktapish yachangapa na yankawka ñukaka takarinillachu nishpa nini wakinka ña kutin nin shinami hospitalpi kanin kaytaka kuchunaninmi placenta urayman ñukanchik wawa mamaka wawapa katinataka antes de wawami rishkanin urayman suchushkami nin nishpa shamun nachu chayka pero doctorakunaka ama parterapama rinkichichu ama takachinkichichu nirkami nanaywan ñana ushashpami shamuni nikpika ña ñukanchikpash ña atinaymantaka maskashpawka ña derecharin nachu pero shinapash kachunpash ñukanchikpaka mana maquinakuna tiyaymantaka na atinanchika ima shakakta nachu chayka ñukanchik wawa mamapika kallarimantapacha mana alimentarkanchik wawa mamakuta imashanishpaka hospitalpi wawakuta wachashka kashpakari na ñukanchika chay mastimi wawawan pakta urmashkamanta kutin kati madriku kidashka chay aychakutaka kutin ñukanchika chay bolakutaka mana alsashpa watarinchik bichayman aysashpa aysakushina hatarikushku llukshin ari chayka yanka chaykarimpash yanka imasha doctorakuna yanka hakushpa uray kapishkaka chashna ali tukun chayka ña kutin lanzañannin lanzashpa uma muyunna ushanchika imashpata ña kay wawapika lanzay hapinnin chayka nachu wawata unkunkapaka ñukanchika hasta ninanta pujanchik fuerzanchik chayka ñukanchik hawa shunkukutapash urayman kachanchik hawa shunkukupash golpe ñukanchikpa kay intestino atajuka urayman suchun ña wawaku lluksishpaka chusha wiksa kidan chayka chusha wiksaku kidashpaka ñukanchika ña tanto pujay kaña urayman kachanchik chaykutami bichaykuman kachashpa shunkuchishpa shinakashna hawakuman watachishpa shina bichay alsachishpa kawpika ña mikun chashnakunata na rurashkaka ña kutin ñukanchikpaka siempre ña wawakuta unkupika ña tullukunapish ña cuerpokunapish siempre ña débil kidan chaytamari mana kutin wakinka na watarishpaka nasillashpaka medio kashna paskallaw ali tukun o sea siki tullukuna kashpa ima maypi ña wawakuna ña wacharishka partemanta kidanka ña floja ali tukun entonces kutin wawa mamata na alsashpa watanchik mana alimentanchik shinallata ñukanchikpa periodo shamukpipish ñukanchikpa cada killa rikuy shamukpipashi yanka nanaywan kulikuwan chay hasta ushashka wiksa nanay kawsayta kawsanajurinlla pay chashna shamun chayka wawa mamaka alimentanata ministin payka na charin wakinka chiripasashka wakinka ña kutin wiksakupillata wawa mamaka kashna washa wawakushnallata ladoman satirishka washaman satirishka shina ukuna kashpa nanaytaka karapan chayka ña kutin ña chay nanaykuta karawpika ñukanchika ña kutin ña wawakuta kutin ña shukuta tarinkapaka aparinajunchik chuchuchinajunchik chuchuchishpaka ñukanchik wawaka ña ñuka wawaka ña golpe alimentotama ñuka cuerpomantaka anchuchin chayka kutin ña chakikama ña golpe alimento illa kidani wawaka kutin ña viriyashpa rakuyashpa rin ñukaka ña tsalayashpa ima rishpaka ña shinakuyma ña killakuyma paktakpika hatarinchik chayka
chaygutami ñuka mandaka riqsichingapa munapani na ñuka estalla del todo hasta yachay na kapanichu sino uyapani chaykunaman shina maytapashi payka del todo yachaqshan parlan pipa cuitza ninnin na practicaytami practicashpa shamushpaka ña atinarin imashakakta nachu nan ministerin del todo pacha unaymanta yachashkaymanta por algo ñukanchika ña mama partirakuna cada uno vidaguta salvangapa vidaguta ñukanchika ishkay vidata salvangapa kanchik chaymantami wakinpika riesgoso kagpika mana wasipika unguchita ushanchik sino maymanta hospitalman kachanapacha kan aymashpa ama hipakunamanga ñukanchita llakichinajuchu ñukanchita ala parterakunami kashna atindishka parterakunami chashna rushka wakinga pruebata ruranqapayman shamun yuyarin a ver sistu pacha ushakna ushaktami yachangapa shamun kunan kay tiempopika ñukanchik runa purakunapi llata ninan egoistakuna tiyanchik yanqa rimanayka shamunchik yachangapaklla nachu pero doctor pamaña ali rishpapas doctor nara rikurinchichu no sé ima charini pero ñuqapa ña sentini ña doctor ña rikushka shutillamar entonces kanini ñachu rirkanshi imanirkata wawaka imasha nirkata nika shinami nirka cursowanmi ninikpika wawakutaka na takarini curson illayman ña ikukupi rikushpaka ña curson illakawpika takarini pero maymanta ñukanchik placentagutaka ña hampishpa rina ña wawaku lluqsikpika placenta ñukanchik wawa mamagutaka ña alimentana kanchik ama nanachu ama ñukanchikpa periodo ima shamushpa kawpi nanachu y kutin shuk wawa ña shamukpipas ama kay llakikunaman yaykushpa wawakutaka faltagutallata ña nasi o sea wacharingapa nishpa nachu entonces shina ukunamanta ñukanchikpaka alimento ukunata rurashpaka wataripaychi nanijupanichu ñukallami parterakani ñukapanmanllami shamunatapish nanipani sino partera ukunata mas kashpa misha ukuna kashpa ima runa ukuna kashpa ima maypi kashpapash watarina kan ama hipapunlla wawakunawan atrasarinajunqapa ñukanchikpa ña payayaypika ña imatami nin chay vejiga baja nin nachu vejiga baja nishkataka ñukanchika chaymantami ñukaka kunan kaypika kayta parlani nachu vejiga baja nikpika paykunaka nin wawa mamatami ña uray lluqsijun ninminin na wawa mama kan ñukanchika wawa mamagutaka vejiga baja nishkagutaka wawa mama ama vejigata llapichunqa bichayguma alsachishpa ashalagu alsachishpa shina hampikukunawan chapuchishpa watachishpa chaygutaka alsay usaringami mayja parteraukuna kashpa kutin chay vejiga pacha ña vejiga urayman nishpalla ña golpe lluqsishpa ña urayman shina bolsagushnami lluqsin chayka imami kan ñukanchikpa ishpafuruq chay lluqsishkataka imashata bichaymanqa aysaytaka usaringa porque chayta aysashpaka ñukanchikka peligroso kan imashpa tukyachitapash usanchillami najawalla kan entonces chaykukunataka siempre ñukanchika doctorkunapaman kachishpaka ikuta maypipas ruranchik ikuta rurachinapacha kan na partera nishpalla ñukamantaka kutin yanqa takarishpa ala rajunallapish na kan ña placenta atajuta o sea wawa mamataka ña alsani ña acomodani pero ña vejiga nishkaka lluqshishkallata chayka maymanta nashinchik llashakawpika ña kutin hampikunawan frescokunawan alimentashpa ima wakinqa llamamilmakunawan wataringapa gustan nachu chay chiri pasashkawkunapika wakinqa yana llamamilmakuta taksashka charishpaka chaykupika churan chay yana mishkigu chaypika churan yura tifugu yana tifugu chillka ñawikukuna shina kunu kusaskunata mas kashpa yana mishkiguwan lulun ari ashalaguta kaypipa rikushpa katiripanchi ama yapata kalpashpa ringapa mashigukuna yupay chanchashta ungari tapushpapash katinajupi nachu. Por acá también vamos a dar un pequeño resumen ya que algunas personas también nos van a estar viendo en el en vivo de YouTube y posiblemente no están entendiendo a completo nuestra conversación. Estamos
estamos conversando en esta tarde el tema de la placenta previa, ¿no? En Quichua conocemos como guagua mama. Recordar que usted, si en el periodo del parto le entra un poco de frío a la placenta, y eso tiene consecuencias, ¿no? Por allá también nos decían de que, es que, verá, lo que pasa es que me dijeron que me amarre, pero como me duele, como no me siento cómodo, entonces no me amarré, pero hasta ahora he tenido un inconveniente, dice, por ejemplo, no puede aguantar ir al baño, o sea, no puede contener. Además de eso también vienen los dolores de cintura, dolores en el coxis también y otras consecuencias más, incluso puede ser el mareo y debilitamiento también. Entonces, por acá estamos hablando de este tema, ¿no? Que es muy interesante. Muchas veces algunas personas dicen, ¿sabe qué? Como no entiendo, no lo pongo en práctica. Shinaka mashiukuna riksichispapas katina hupanchi, ashalaguta kaypipas nachu. Y más patawatarina kanchi, chaytapas rikushpa katina hupanchi nachu. Kalayachin, manakashpaka hipaman, nanaykuna ña hapin nachu kay kimsa chunga picha watamanda hawaman rikushpa ña yalikpika. Ari kunan pachapika imashina mama nijurkanachu mashiku nijurka kay pachapika hasta hatarin killawan hasta ña fawana huni shinapas ña kay watakuna yalishpa o ña hatun llakakpika chaypika ña tapushpapash katin imatata alikan imashpata shinan nishpapas nachu kaypipas shuk tapuyku tiapan ñukanchipa mashikukuna kay WhatsAppman bashkilkamita ushapankichik 097-877-5518 nachu kaypika nipanmi buenas tardes, una pregunta nin mi mujer se ha hecho o le hicieron la cesárea. ¿Eso es de amarrarse o no? Nishpata pupan chaygu tapash kutichishpa katipashun. Bueno, chaygu pichaytapash kagu manda nacho. Como bixagota kuchushka kan chayka kuchushkapika na usanchichu wataytaka. Bueno, ñuka partigumandaka na watachita usani imaspa como sirashka kan wawagutaka kuchushpa llukchin chayka kuchushpa llukchinaka upika ña shutilla kanga ña wawaguta kuchushpa llukchishkaka chugrishka mari kan hawagumanga ña ale tukushka kan ña golpe karawkunapish ña bicharishpa ña aychaguman tigranga ña pigarin pero ukumanga chawa mari tiyaw. Chayka ñukanchik kutin chaypika kunuta churanchik wakinpika frescuta churanchik como siempre nijuni cada partera mi yachapanchik imasha watanata nachu punda mamakunakari hasta hullingaman churashpa watankarian nachu chayka hasta hare mi kipikunata aparishpa puririnman nina kan chiripash na sentirinchu nishpa punda mamakunaka puri chayka kunan kaypika kay mashtimi como bixaguta kuchushpa wawaguta tarishka ya wawaguta apamushka nachu chayka na ushanchik watayta mana watanalla kan watanalla nakan ari pero ña 15 chusku killagumanta bichayguman masajiguta kunakan masajita masajeana kan siempre chakigukunamanta shina kashna washa cinturaskukunata llapichishpa kayguna como wawagu na lluksirkaka orayma sino llukchirka kuchushpa entonces chayka natian imasha o sea nakan ñukanchipa wawa mamawkani ukumana rishka ni hawamana rishka sino ña kuchushpa llukchirka chaykuka paykunaka alitukunshu 15 watamanta bichayma wakinkanin ña chusku watami kaninin pero siempre kayta me molestanin kaypimi nanannin chayka ari rupashpa nanan chayka ña chaypika ña ñukanchika takarita ushanchik ña watachinkapak imashami watachinchik ña chaymantaka ninchik ña maskawpika ña maypi chay mastimi kuchushkaguta inflamarishkaka shutilla ña mullu shina shinji aychagu kan chayguka ña inflamarishkami kayka inflamarishka nishpa ña hampikukunata ruranchik kachanchik ña kutin nin ñuka doctorpama rirkani mi doctor nirka ñuka doctorka kashnami niwan inflamarishka niwanmi nin ña placenta bajami kanki niwanmi nin chayka ña shinata uyashpa ña shina nikpimi shamuni wakinka kutin ninnin busquen mas partera sinoka llukchinami tukunga parterata ministishpaka maskagrichi nishpami doctor ninnin chayka ña shamun maskangapi chayka nini mashna watatata charinkini ña ishkay watami nin entonces chayka avanzanchimi ashaguta aysayta pero nashinchika aysayta ushanachu kanchik ñukanchik todavía aychawku ukuma chayra chawallarami kanka
kunan ganishpaka hakuchishpa ña hampikukunata churashpa china upianki kashna yakukunata ruranki planta yakukunata rurashpa upianki nikpika ña china ukunata ufiashpa ña paykunaka ña shamunku shubiak shamashpaka ña alivio mi kaninin livianito estoy nin señorawkunapi ashtawan chay tiyan señorawkunapi ashtawan chay tiyan shinaka ña hampirishpa katishpa ña kay diferenciata rikupi tiyan kashkanichu sumak pachamika shinaka mashikuna kaypipash ñukanchika rimarishpa katinajupanchi tapuyukunata charishpapash killkamupankichi escriban por favor como por acá también nos enviaban un mensaje en el WhatsApp. Lo recomendable no es amarrarnos, dice por acá, ¿no? De pronto otra partera de pronto le puede decir sí, hagámosle, pero nuestra Mashi dice que no, para eso es mejor hacer masajes, poder ayudarle. Y también en esta tarde vamos a seguir aprendiendo y ¿por qué no? Vamos a escuchar una cancioncita también y ya regresamos de inmediato, Mashikuna. Iluman uyachigantaka tukuy ruraypi kumbapanchik. Tukuy ruraypi kumbapanchik. Sentimiento Runakuna. ¿Cómo puedo olvidarme de ti, mi amor? Si un borracho sigo pensando en ti. ¿Cómo puedo olvidarme de ti, mi amor? Si un borracho sigo pensando en ti. Sigo pensando en ti, sigo llorando por ti. Sigo sufriendo por tu maldito amor. Sigo pensando en ti, sigo llorando por ti. Sigo sufriendo por tu maldito amor. Si tú no estás en mi vida ya nada es igual. Es muy difícil vivir sin ti. Llevaste contigo todo me hace daño. Amor, te extraño, vuelve por mí. Radio Iluman 106.7 FM, cada vez más cerca de ti. Sigo pensando en ti. ¿Cómo puedo olvidarme de ti, mi amor? Si a un borracho sigo pensando en ti. Sé que lo nuestro se ha terminado, pero muy dentro de mí aún te amo. Fortaleciendo la identidad cultural y el idioma quichua de los pueblos. Somos Iluman FM, la voz intercultural. Ñukanchik runa llaqtakunapaq kawsay sapita shinallata kichwa shimitapas shinchiyachishpa katinchik. Kaymi kan Iluman uyachik anta shuklla shimipi tandanajushka.
Mashikuna yupay chapanchi ñikanchiwa paktaza katinajushkamandari sumak rimariukunata kay chishikupipas ña paktachishpa katinajupanchi nachu imashinata kan kayka ña wawa mamatash tawngari watarishpa imapata alilla kan chaykunatapas rimarishpa katinajunchi shinapash kay chishipika ña rimarigripanchi tapuyukuna tiyashkamandapas yupay chapanchi wakinpika ña nipanchi ña wawaguta tarishka wawaguta ña charishkamandaka mashna watatata shuyanakani wakinpika nin unaypi pachami watarirkani nin chayka chayanachu kan manachu chayana kan shinallata riksishpapash katichu munapanchi kikinkunapash ñukanchiwan yachakushpa imashinata kay ninajuparkanchi cómo debemos alimentar a la placenta previa imanishpaka ña imashinata ashtawankari ña kay wawa mamatapash ñukanchipas ña ashtawankari shinchita churashpa ña katinakanchi mikunapi rikushpapash chayta rimarishpa ña kutin kay chishpika katigripanchi mashigukuna shinaka riksichishpa katipashun. Ñukanchi wawa mamaguta aliguta alimentangapaqa ñukanchi pillata kan nachu durante ungushkawmanta dieta nishpa mishu shimipi rimapan nachu ñukanchi kutin runa shimigupika ñukanchi ña kamashpa kamagupi cuidarishpa shamushpaka ñukanchi mikunapi y shinallata watana chayta nijuni cada parterawkuna yachan nachu chay wiksaguta watashpa alimentanata chaypi alimentangapaqa ñukakumantaka viragukunatami tawata rurapani ñukapaka shamun es uray costalado manta shamun chay mashti viragukunaka animal viragukuna entonces kachamun randimuni shina charini y kay sierramantaka ñukapaka yaykujun chivo virago llama virago shinallata chay wagra médula ninchik chay chakitullukunapi llukshin chay mashti ñutukuindago llukshin shina virago chaykunawanmi yakuyachishpa chaykunata shina platogupi punta mamakuna shina alpa platogupi shina yakuyachishpa vira hukugu nishkata charinkani chayka ñukaka chayuta ocupapani chay viraguwan watani shinawan watashkawkunaka ña wawa mama shutillam kan ña urayman bajarishkaka kutin ali alimentarishka wawa mamaka vira kan chayka maki hapirikpipas shina tapalla o sea imashanishpaka como vira kan ña shutilla kan suavito huyallaguta hapiririnchik kutin ñukanchik wawa mamagu tzala na alimentarin bien desnutrida kashpaka chayka ña wawa mamaka ña ukuman rutarin ñanapi chaykuman ashaguta suchuchikpi ni sakudikpi nakazun payka nanachikjunlla chayka chaykunataka ña shina chay alimento chay hampikukunawan churashpa chaypika churanchik shinallata yuragukuna tiyan ñukamanta maskani chay pinzi yurakuna shina mishu shimika piga nishpa riman chay pinzi yurakuna shina plantawakuna o sea kuno plantawakunata maskashpa chaykunatami kusashpa o sea ña kamllashpa chay viraguwanka golpe imasha nishpalla mashti refrito cuindaguta rurashpa watani entonces shina watawpika ña wakinka shina wawa mama ushashka pungishka kashpapas ña chaykunallawan watashpa kayapa kutin chapagrikpika ña bajarishka kan chayka shina de acuerdo bajarishpa rikpika ña watashpa katinchik chayka wawa mamataka ñukanchik mikunapillatami alimentarina kan ñukanchik punta mamitakunapika paykunallata alimentarishka kunanpipas ñukamantaka mandani ñukanchikpa alimentoka imata kan yura zanahoria chay zanahoria caldoguta lulunguwan paykuwan rura chay ña ñukanchik wawa mamapa alimentollata ñakutin shinashpa ñakutin ña ruran shinallata lulun caldoguta ñakutin ruran lulun kashkaguta shinallata caldoguta rurashpa pero payku yaykunmaymanta paykukuna hierba buenagukuna chay mashtimi shinallata perjilgukuna apigukuna fangaguta shina hanchikuta pikashpaka chaykutallata ñakutin shina kuno caldoguta rurashpa mikuna kan ñakutin shinashpa ñukanchik wawa mamata alimentangapaqa ñakutin shamujun ñakutin shinallata ñukanchik punta mamitakunapi shimipi rimashpaka fala apigu nishka tiana kanakari chayka chay timbushka apigu fala apiguta yanushpa chaykupika tifukunata churashpa shina
ña chay último zapaka ña pamba yurakunata punda ña ñukanchika riqsimantaka ña chay puma makikuna, arrayankuna, wachikuna, matachikuna, shina chay borracho yurakuna, alizukuna, sagalakuna, hasta tukuy yurata tandachishpa yanushpa chaytaka hasta cafeyakta yanushkata kashna pilchikupi hapishpa ufiarina karin chaywami wawa mamaka ña alimentarishpa kidan nishpa killakupi armachishpa shina kuno yurakukunawan armachishpaka ña fangalla hatarishka purinchik karin. Entonces wakinkukunamanga ñuka ranti mandani shinaku chayka wakinkunapika ña yurakunapish urkukunaman tiyan kashan pueblo ladomanta na tiyan pero hatuka tiyanmi. Hatu tiyan ña chayka plantakukunata chay mercadopi shina yura hatun mishakukunatapish ñukaka nini mañankichik ñukaka kay plantakunata ministini wakinka rantinkapak kachamunimi nin Dios solo pagui nin kachamunkimi siempre mi shamunnin recetado chayka ña charinchimi nin kay plantakuna ima kakta charinchimari ña rantishpa chaykunataka yanushpa arman chashnashpa ñukanchipaka ña chakikukunamanta pacha kallarishpa ña kunuk llaku churashkaka ña alimentarishpa katin ña wawa mamaku ñukanchik kay placenta previa nishpaka wawa mama mari salayan mana vira o sea na alimentashkaka ñukashnallata ña tzalakuka ña chayka ña wawa mamakupash débil kan ñukanchik tullukunapish débil kan chayka kutin wawaku ña hatun kashpa wataka ñukanchika mikunchik ninanta alimentarinchik wawatapish pero chay wawata embarazada kashpapish wakinmi wiksakupi charinakushpapash mana ñukanchik grano mikunawanllaka alimentarinchik sino wakinpika virakunatara yapata mikushpaka wawataka virayachinchik ñukanchik wiksakupi chayka ña mikunchika ña puro frituras ña imata kash ña wakinpika grasa kashkata mikunchik wakinpika ña tandayma yapalla mikunchik ña wawaka ña tukuy ñuka mikunita wawapish alimentarin chayka como placentaka na yapa raku kan na vira kan chayka tzalaku kan chayka ña wawakuka urayman tangashpa rishpa ña pay chay placentawataka ña urayman kachan chayka wawaka antes de hora ña lluckshita ushan chayka ña nishpalla ña primatur llukshin entonces chaykukunamanta ñukamantaka ña wawakunata rishpa kutin ña ima ranijupankika ña chay wiksakuta kuchurishkapaka illa pero mikunkapaka tiyan nacho hambirinkapaka ñukanchillata hambirinkapa ashtaka hambikukuna tiyan chayka kunanpika kunukunama granukupi kashpa llullu murukunapi kashpapash hambika chayllapitaka chaykukuna berrukukuna nabuyuyukuna coleskukuna ima espinakakukuna acelgakukuna ima churashpa yanushpaka mikurin nacho ñukanchillata plantapi charinchik pero randina junchi ñukanchimantaka yapata chay calle mikunawukuna imara dedicarishpaka cierto pacha wakinpika kashna wiksapash ushashka punkimun nacho hasta punkimushpaka ña nanay kallarincha mari ñukanchipika chayka chaykukunatapashi ña cuidarishpa katishpaka normalizarincha chaymanta ñukanchik wawa mamakutaka ñukanchimantaka cierto pacha na alikawpi ninanta chiripasashka o casi sobrepastukuyntama tigrashkataka ñukakumantaka ña mashtimi kunanpika llama milmakuymanka na utilizani porque llama milmata churankapapash manchani porque wakinka presión altakunata charin chay presión altakunata charikpi ñukaka kutin llama milmawara watani pero wakinpika llama milmatapash wakinka yana llama milmawa o yura llama milmawa chaypash kunukan chayka kutin presión altata charikpika kunuwan watani ashtawan mirachishpa rin chayka ña kutin plantapi maskani ña yurakukunapi pankakukunapi maskashpa chay pankakukunapi ña chay virakutaka churashpa ña watachin shinashpa ña ali tukunnachu bichayma chayka shinakukuna kan chay nijupani na ñukalla partera kani sino acha parterami kapanchik nachu ñukakumantaka ñukapa yachashkakutaka imasha nipanika compartijupasha ima hora ñukata Tayta Dios charikushkakamanka wakin yachashkakukunataka villachishpa shamupani nachu Masi Humberto shinami kan shinaka pachakukunapas ña tukurishpa katipan nachu shinaka
wakin tapuyukunatiapan hasta wangari chayukunatapas mana kutichita paktaparkanchi kay Vixa nanaygu mana kashpaka imamandashi kay nanaykunaka nispapas tapurinahupan ichima chayka convidashpa katipashun hasta wangari ña hambi wasi maypita sakirin ima punchakunata ña kaypika ña kimiritapas ushan chaykuta convidapashun. Ñukanchikku paka hambi wasiku katigrashpa kutin villanahupanchillami wakinkunaka ña Caro llaqtaku Quitokunamanta shamunnachu ña wakinkunaka shamun Urkuki wakinkuna ña shamun shina uraykunamanta ña shami kallarin Radio Ilumantami uyarkanchik Radio Ilumanpi uyashpallami shamunchik maskankapak hambi wasita ninnachu hambi wasika kidapan kay Copacabanapi ñukanchik hawa chay Quindi wasi nishkama vichay llukanalla en toda la esquina municipio gradas ta rurashka kan Copacabanapi ka único gradas yanga hawa kama tercera rieles kama lluqshikta mastime gradas ka vichayma lluqshirian nacho chay lado gopi kapan nacho chaykuma chayamushpa tapunalla miércoles y sábado feria justo ñukanchik mastipi kutishinamantaka ña kutin kay Virgencita del Montserrat nishpa parlan chay chakaman lluqshinagupipas chay rieles ñawpagupi kapan ñukanchikpa hambi wasiku shutilla kapan chaylla wasiku shayajun hambi wasi nishkagu nacho entonces chaykuman convidanchik shamunalla kapan nacho ñukamanta kay mañayta rurapani tukullawkuna wakinpi kimirimushpaka tigrashpa kutinini wakinpika ñukapa tiempo mana tiyan pacientita atendijushpaka siempre ocupado kani ñukapa ña ariagupika ña mayjananas kawkunataka utialla chapana kani nacho llasaguta charijushpa wakinpika masajikukunawan kashpa shinallatakuna kay chakinanaykukunapas chirimanta nanachin ushashkata chaykunapi kashpaka napaktani pero esferuwan cuadernowanka maski imashagupas alashashpa shamuna kapan payukuna escribinkapan nacho shinagu kapan shinaka chaykupi convidashka kidapan Mashi Humberto shinallata ñakuti maski wakin yachishkawkunata ñakuti kaya semana shamunajupashun maypi yakunata alichishikuta charipayshi nishpa hasta kushikushpa kay wayramanta lluqshipani pagi mashigukuna rikushpa katinakushkamanta